Selat kal elang thari kabashar khai tasam hadu kata ya kari Amerika. Ki video ki bala sapriang ngit la sakhi bagane ka jing selat cakal elang thari kastom ulabba harengkat ka leer yang leer ba kala selat jam ya kari Amerika bat ka jing slay ka jing jat jing praru kala jia kala long kumne harum. Ki video ki bang ngit kila sapriang ha ki social media hadin magane ka jing jiawan tornado kala selat napang kari Amerika bat kari Amerika kala jot phum. Santli ki jela bapau nam cakari Amerika kila syak tajur ya kita ki jela latip kertang kemuta ke Illinois, Michigan, Missouri, Texas, bat ke Oklahoma. Kini gidi ki santli ki jela ha ka bakane ka jing slay bat ka jingwan ka tornado kala syar khai tasam. Prangot ki men simbreu hadu kani kliamat ke bamenta kila dona. Bat plat arpulai ngot pat ki men simbreu hi. Menta kita ki dan hapra jing sumar hadin bakane ka jing slay kala penjular kala penstam jam ya kita ki arpulai ngot. Daki paungot pat ki breu ki belajak klep hadin ke jingwan cakane ka tornado. Kawai na pedang ke jingjia ke baso trim ha ka baidai bakane ka jingwan cakane tornado. Kalong baka tornado kala raya kawai kali ha ka baka riu teman ka syang hapo kata kali bat kata kali ka tornado kala ka bajor badu kata ta kala raya ta kali sejrong bat kali lipen hapat sajaka ka bompoi perkhat ba onda kata kali kala hap ka teman ka basyang hapo kata kali kala khlat hasyan kane ka de ka tornado ka basyar khai bahadu kata Pau hajar teligi yang beriu kila syak penjat pen pra hadin makanya ka tornado kala serwat kala kelain napang ya kita ki yang beriu. Daki $1 billion anteu presiden cakari Amerika Donald Trump syakilanat ki bela syak tajur nakane ke jingjia ke basngsi. Presiden Donald Trump ulaang bon the daki $1 billion ha ka baidai banyarab ikilanat bat kumju bantai jingtai ha ka bakane ke jing wan leer tornado kala selat jam ya kita ikisan jelah.